Vlogmas, dan 13. Ajme, već smo na pola. Dobro jutro ljudi. Danas je utorak. Ja mislim da je utorak. Sinoć, to vam moram ispričat. Mogli ste vidjeti nešto u prethodnom vlogu. Sinoć je bilo odlično, znači na Place of Creators eventu. Još uvijek sam pod dojmom, ne znam šta bi rekla, od organizacije, od voditelja, svaka čast Ivan Šarić, bilo je legendarno. Od cijele ekipe, publike koja je došla, ne znam, bili smo live na Facebooku, ja mislim 2-3 sata sigurno. Hvala svima vama koji ste se uključili i gledali nas tamo, nadam se da ste se i vi zabavili jednako kao i mi. Također od srca čestitam svim pobjednicima, to jest svih top 10. Prvo mjesto osvojili su divni Lucia i Vid sa kanala Banal Kanal. Divni mladi ljudi, kreativni, zabavni, smiješni. Ostavit ću link od njihovog kanala ispod. Za sad imaju samo 2 videa, međutim spremaju se raditi svašta. Ako mene pitate, jedva čekam, ali doslovno jedva čekam. Čak sam im u jednom trenu rekla, čovječe, vi ako počnete vlogat, vas dvoje kao par, direktna ste konkurencija meni i Danielu, jer ne da imaju bolju kemiju od nas, nek su 100 puta smiješni od nas. Ja sebe ne smatram smiješnom, ali Daniel misli da je smiješan i vama je smiješan, tako da. Ok, uglavnom bilo je super, ostali smo poslije cijelog live streama na malom after partiju, poslije smo još otišli na cugu. Divna ekipa iz Place-a, nas par koji smo kao ambasadori, braća gameri, ja, Marina i Danilo, ne znam, evo jedva čekam da vidim cijelu ekipu opet tak na hrpi. Krećemo u nove pobjede, sprema se svašta nešto zanimljivo, tako da pratite Place of Creators YouTube kanal, njihov Facebook i sve ostalo, jer čeka nas svašta, to jest vas i nas, svašta nešto zanimljivo. Uglavnom, ja idem doma, trebala bi krenuti raditi ručak, već je 1 sat. Zadržala sam se sa Sinišom, morali smo nešto raditi skupa. Danas nemam nikakvih planova, ne znam na šta će vlog ličit. Zašto sam ja tak svjetla, opet mi svjetlo ne valja, nebitno. Vidjet ću šta ću vloga danas, nadam se da će biti bar malo zanimljivo. Također trebala bi snimit, svi ste rekli da bi htjeli vidjeti ovaj winter haul i kao modni dodaci, kao odjeća, tako da dobro mi je svjetlo danas, možda se potrudim pa snimim nešto, da ne gledate vlog iza vloga, nek da malo razbijem s nekakvim videima. Tako da eto ekipa, čujemo se poslije, ćao! Lilica, šta radiš? Lili, ajde hops, dođi. Šta radiš? Šta radiš? Ne. Ajme ljudi moji, znači današnji vlog, niš nisam snimala. Užasno, žao mi je, ali imam novu majicu. Obukla sam ju napokon. Došla sam kod Daniela, jako sam gladna, do sad sam editirala vlog od jučer. Čekam njega da dođe s posla, neću ići jest bez njega. Imamo nekakvu tjesteninu za večeru, tako da veselim se tome. Ako čujete nekakve čudne zvukove, to je moj jadni, gladni trbuh, katastrofa. Uglavnom šta sam htjela reći, evo sad sam napokon uspjela sjest za kompjuter nakon što sam vlog editirala i gledala sam live prijenos od jučer, super je bilo, divno je bilo. Također, Lili, ne mrdaj mi kameru. Također, tu sam, gledala sam, Lili,
Evo, pogledajte, ona se sad tu rasteže. Makni se. Također gledala sam video na Vanjinom kanalu, otiđite na Vanjin kanal i pogledajte video koje smo snimali skupa, kao moda nekad i danas, trendovi i to. Nekad prije jako puno godina dok sam ja bila tinejdžer i danas kad je ona, na primjer, tinejdžer. Nadam se da će vam se svidjeti, nadam se da je većina vas taj video već pogledala. Uglavnom, ja sam si popila i čaj i sad idem napokon pogledat prije nek što on dođe novu epizodu Project Runway, jer znam da to neće htjeti gledat sa mnom, a već sam u zaostatku. Također je izašla nova epizoda Shark Tanka, božićno izdanje, super je bilo, super. Obožavam tu seriju i vjerojatno to znate ako me pratite već neko vrijeme. To je to, idem vidjeti kako će večer ići i još jednom žao mi što danas baš nisam vlogala. Ljudi, na mom blogu je giveaway u suradnji sa Dream Factory Nakitom. Otiđite na moj blog, ostavit ću prvi link ispod, sudjelujte u nagradnoj igri. Sve vam piše, uvjeti vam pišu, možete osvojiti jednu od njihovih predivnih ogrlica. Sve vam piše, morate zapratiti Dream Factory Facebook stranicu, odgovoriti na pitanje kakav nakit najviše voliš i ostaviti taj odgovor u obliku komentara ispod slike na Facebooku Dream Factory. Sve vam piše na linku, sudjelujte, darivanje traje tjedan dana. Nažalost vrijedi samo za Hrvatsku, ali eto, pobjednika će izabrati dizajnerica, a on će biti objavljen na Dream Factory Facebooku. Nadam se da ćete sudjelovati, ekipa. U svakom videu pušiš, bog te maza. Ajne serije, zapalim 2 puta dnevno. Da. Lilica, reci mu da prestane. Reci mu. Daj, sad si guzicu klizala. Pa mora tebe malo, da. Znači, ja i Daniel smo upravo pogledali cijela 2 sata live-a od jučer. Vrištala sam od smijeha. Drugačije kad ste tamo, drugačije kad to gledate na snimci i fakat smo se ismijali. Jel tebi bilo smiješno, Daniel? Super je bilo. Meni je bilo predobro. A šta ti kažeš? Kak je tebi bilo, Lilica? O Bože. Da, miš mali. Sve nju nisi kandidirala Bog za taj Place of Creators, počela, otvorila je kanal, snimala 2 videa i Lili uzme 15.000 kuna. Otvorila kanal za Čivavu. Pa da, šta? Pa imaš toga Bog. Pa znam da ima Instagram profila, ali... Lilica, tebi se to ne sviđa, jel da? 15.000 kuna ona je mogla jesti do kraja svog malog života. A da, miš moj. Nemoj ležat na... Ne, legla ti je na cigaret. Ne, Lilica, ne smiješ pušiti, ti si još mala. Gledaj, zapravo. Makni se. Zašto si... Lilica. Uglavnom, mi idemo pogledat, došla nova epizoda Walking Deada, idem kući spavat. Dosta mi je, još uvijek sam umorna od jučer. Hvala puno što ste gledali današnji vlog, volim vas najviše. Pusa, čao!